Woi, kenal nih. Biasa we. Nongkrong apa Bukannya lah beri ngalemur ya. Suganan lah ayo nong meuli we. Iya, we usaha malah gini kan, semerali kali. Can-can lila sih karek lebaran kemari euy. Ya lah, we lumayan lah kanyet jang. Jajan nggak poe mah. Lumayan tapi. Lumayan hasilna. Di mana dia teh? Ulin biasa malam mingguan. Tapi iya kan. Puting ulin tadi. Ulin lah pokoknya. Bener lah. Ini pokoknya mah bisi tengah puting lapar. Tinggal kadieu we lah, tenang lah. Kenal tuh nih kemarin. Ya, pasti atuh. Pasti. Tadi anu masalah nasi goreng jeung ayam penyet. Kan di sana itu kan sorgan itu. Sak. Oh, jadi dedenya ya. Semoga ya teh abe isi. Bener.